Amen and amen. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, always when you walk in front of us, we feel so warm, we feel so assured, and we feel so confident to do whatever that is lying ahead of us. Yenta njalo ke Nkosi ngekukhetha nangekuthanda kwakho ngaKristu Jesu Nkosi manje naphathi. Amen. Bangcwele sesifundile tifundo tanamuhla. Siqale ngelihubo 90. Safunda from verse 1 to the end. Sabuya safunda Isaiah chapter 65 verse 17 to 25. Saze sagcina ngekufunda Sambulo sahluko 21 verse 1 to 6. Ngitawuqila lapha kule ncwadi yeSambulo. Kodwa nje lengingakusho wekuthi uNkulunkulu uwenda tintfo tibe tinsha. uNkulunkulu uNkulunkulu wetintfo letinsha. Akusho ukuthi nakukusha uNkulunkulu uyakhwesha. uNkulunkulu unguwako konke lokuhle. So ke bazalwane sengikushito lokho ngibusisako namuhla. Uthi ngala la ngifunde khona. Uthi Isaiah chapter 65 verse 17. Buka la ngiyawudala emazulu lamasha nemhlaba lomusha. Tintfo takadzeni tingeke tikhunjulwe futhi tingeke tisabuya nasengondveni. Abesathi ngala ngase ngibona lizulu lelisha nemhlaba lomusha ngobe lizulu lekuqala nemhlaba yokuqala bese kwendlulile nelwandle kungaseko. uNkulunkulu uNkulunkulu longasi stagnant. Akasiya uNkulunkulu lome endzaweni yinye. Is a transitional God. So uma ngabe sihamba, uma ngabe kukhona tinto letentekako, we must know ukuthi akasali ngemuva. Futhi nguye lona lo wenda tinto letinsha. Both in the Old Testament and in the New Testament. Uthi ngiyawudala lokusha. So ke sengushito lokho lana kuvela indzaba yelizulu lelisha kuvela indaba yeJerusalem. Anginawudwela ke mash lo. But lengifuna ukusho ukuthi lana uvela umuthi waNkulunkulu. La khona bonke labangcwele, bonke labatimisele bafuna buso baNkulunkulu bayawuhlala khona. Lizulu livela as a community of believers. Livela njengemango walabakholwayo. And lizulu seemingly the concept of individualism. La khona umuntu afuna kuhlalela yedwa khona, angafuni kuphokwa khona, angafuni kwentwani khona. Seemingly heaven is not good for such people. Labangafuni kuminglisha, labangafuni kuba part of the family, part of the bigger family. And abakufuni lo ngoba batophoxeka ngoba kutawuba njani. But ke uma ngabe sesikhuluma ngelizulu, sikhuluma ngendzawo la khona kutabe kuhleli labangcwele bodwa, akusekho kuphoxana. But lizulu is a place of activities. Kuyadunyiswa uNkulunkulu, kwentiwa tintfo letinengi ezulwini letisho ukuthi uNkulunkulu nguye lomkhulu. Ezulwini yindzawo ye-interaction. La khona kutabe kukhona kukhulukhuluma nekukhulumiswana, akuthulwa nje ezulwini. That's why nasitongena ku-2026 asinawungena nje sibinzile. Ekuseni nasifundza noma nangisengene emthandazweni ngifunde ukuthi kunendvodza leyayisishosha lapha encwadini yemisebenzi yabapostoli. Lekafika Peter wathi ngekuthi athi sibheke ahamba noJohane, yababheka le ndvodza lithi libla uNkulunkulu wathi imali anginayo kodwa lenginako ngitakunika kona ukuthi ngegama likaJesu Kristu ngithi sukuma.
wayibamba isumi sathi le ndoda igqume yethu liyente emakhaya iyongena ekhaya thempelini idumisa. So lizulu yindzawo la khona uphithitela khona kodwa lokuphithitela mloku kwekudumisa uNkulunkulu noma kwekunika uNkulunkulu indzawo lemfanele. That's number 1. Number 2, uma sikhuluma ngalendzawo yezulu sikhuluma ngendzawo la khona konke lokuvisana buhlungu leke kwasivisa buhlungu la emhlabeni siyeva ukuthi uNkulunkulu yena luqobo lwakhe uyawusesula tinyembete emehlweni ethu. And kweqala nje lafuna ukuthi nguvede ukuthi la mhlabeni tinengi tinyembeti lesitikhiphayo letinye sitikhipha ngoba sivasile sihawu sivasile luvelo ngebantu labadlula etimeni ngebantu labalimalayo ngebantu labakoshwa emsebentini ngebantu lokulinyatwa ama-relationships abo ngebantu labashiya emhlabeni ngetimo letinengi. We share a lot of tears in this side or on this side of heaven, but when we reach there sitawufika khona sesulwe tinyembeti sesulwe nguNkulunkulu luqobo lwakhe. God will get down to us and God will get down to an individual and asesule uyabona lendlela akana usinike ihandkerchief ukuthi mi tesule kodwa nguye uNkulunkulu uqobo lwakhe lo yawusesula tinyembete emehlweni ethu ngoba uNkulunkulu lobuhlungu lesendlula kubo uyabuva uyabubona. Kodwa na kulesi isikhathi it is necessary for us to go through that pain kuze kuthi kube khona tintfo letitsite lesitifundzako usisendlula kulobo buhlungu. And kunjalo nje nebasezulwini tingelosi when we go through that painful moment tiema tisibuke. The angels they behold us when we go through such painful moment etimpilweni tethu kube khona letimdumisela kona uNkulunkulu ngenxa yami nawe. Kungako-ke namuhla sitawuthi siya crosser over my God and my Father siyabe crosser over la khona lapha esontweni sitodumisa uNkulunkulu lokho ukuthi uhambile nathi kuzo sonke lesikhathi lesingaka akazange sikasishiye noma sehlelwa dinto endleleni atikasehleli in his absentia. Our God has been with us. Kungaka usesula letiyembeti ngoba uyasibona nesikhala nalabo labasikhalisako uyababona uNkulunkulu. Kodwa na lokungibona kumqoka kakhulu kwekuthi we must repent. Thina sesikhalile letiyembeti tethu sibe nokuxola sibaxolele labasilimatile thina lesilimete labanye masibe nenhlanhla satshelwa asiluqele xolo ukuthi asikakulimati kuba besifuna kodwa na it was just a mistake and siqele xolo. Namhlanje ke bazalwane ngithi angisho lawo magama lango embi kokuba ngithandaze kwekuthi we have our home and we have that city of God leyilungele usemukela thina sonke asilungiselele bazalwane kuyongena kulelo khaya. Let us pray. Nkulunkulu somandla babelo sezulwini sifuna ukukudumisa sifuna ukukubonga ngabo konke lokuhle losentela bona umkhulu esabeka umsomandla ligama lakho uyindvodza yempi babe besingakuthatha phi lokho besingangena njani kulelanga lanamhlanje etsambama ungekho wena Nkulunkulu baba siyathandaza ngoswe ukuthi sisacelebrate singalibali ukuthi usemnyango wezulu useyabuye emhlabeni ekuseni uthi James asime kusolana ngoba umgwebi
so may Baba, help us to focus on the good and finished work of Calvary. This we pray in Jesus' mighty name. Babe, mthandazela bonke labatobe batravela manje. Bahamba Nkosi baya kuyokubonga etindzaweni ngetindzawo. Londvolote emakhaya abo. Balondvolote nabo endleleni. Phinde futhi nalapho baya khona Nkosi kube khona. Ngiyathandaza babe egameni likaJesu. Kuyokuthi abangangeni Nkosi bethwele imithwalo. Baphume bathwele even worse. Babe tinhlithiyo tabo tithambise. Tilungele Nkosi kwemukela lokutabe kwentiwa nguwe kulobusuku namhlanje. Konke lebe kubalandela, konke tiqalekiswe mashwa lebe kubalandela iminyaka. Ngiyathandaza uNkulunkulu othona amandla onke kuthi kuqithe konke. Phakamise wakho umbuso Jesu manje naphakade in Jesus' mighty name. Father, we pray, amen and amen. And the peace of God that passes beyond all understanding may continue to keep our relatives, our brethren, all the people that are created in God's image, in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all, now and forevermore. Amen. Thank you. Tibeke endaweni le right, endaweni yokudumisa uNkulunkulu. Ungabe senzaweni la khona la kakathi uyabuya Jesu utholakale ukuthi you don't have that magnetic power to be pulled by Jesus. Amen. Babe sesibongile egameni likaJesu Kristu eNazarethe umkhulu